Yes, inkuru nyamukuru nta yindi uretse inkuru iri kuvugwa mu ikipe ya Murera, ikipe y'abafana benshi muri kino gihugu kabisa, Gikundiro Saro Nyanza kabisa. Inkuru nyamukuru rero nta yindi ni uko Rayon Sport, imwe mu makipe akunzwe kandi ifite amateka akomeye mu mupira w'amaguru mu Rwanda, iri mu biganiro byo kugura umukinnyi ukomeye ukina mu ikipe y'igihugu y'u Burundi, akaba nta wundi akaba ari we Prince Michel Musore. Nk'uko muri kugenda mubibona kuri ano mashusho, ndagerageje kumushakashakaho kugira ngo n'abakurikiye Mambo Sport TV mukomeze kugenda muryoherwa n'ubu buhanga bw'uno musore. Ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro we bya nyuma. Prince Michel Musore ni myugariro ukina ku ruhande rw'ibumoso, akaba akinira ikipe ya Vitaro FC. Akaba akina ikipe ya Vitaro FC mu gihugu cy'u Burundi, imwe mu zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Iyo kipe ndakeka mwese murayizi, yagiye ihura n'amakipe y'ahangaha mu Rwanda bakajya besurana. Urabona ko yari umusore kabisa ushyitse, ikipe ya Rayon Sport yaba igiye guhaha. Uyu mukinnyi rero w'imyaka 26 yigaragaje cyane mu mwaka w'imikino wa 2024-2025, aho yakinnye imikino 22 ya shampiyona, atanga n'imipira 3 yavuyemo ibitego, ndetse atsinda n'igitego kimwe. Mubyibuke neza ko yari myugariro w'ibumoso akina ku ruhande, hamwe nyine hakina ba Boringa Fitina n'aba Hakim, Bugingo Hakim, abo nibo uje kubasimbura. Amakuru ava imbere mu ikipe ya Rayon Sport yemeza ko uyu musore ari umwe mu bakinnyi bashobora kongera imbaraga ubwugarizi bw'ikipe, cyane cyane kuko ifite intego yo guhatana mu marushanwa mpuzamahanga ya CAF Confederation Cup ndetse no mu gikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka utaha. Ikipe ya Rayon Sport murabizi ko gahunda ihari ubu ni ukongera igakora amateka, igasubira mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Akaba ariyo mpamvu iri kugenda yiyubaka, izana abakinnyi bakomeye, kandi muranabizi neza ko Rayon Sport iri mu makipe yagiye ahirwa cyane n'abakinnyi bakina mu Burundi, ibyo murabizi. Rero kuri uno mukinnyi biravuga ko abashinzwe gushakira ikipe abakinnyi bashya bamaze igihe bakurikiranira imikino ya Prince Michel Musore, ndetse hakaba haragiye intumwa zagiye kumureba muri shampiyona y'u Burundi. Urumva ko rero yagiye kugura umukinnyi yabanje kureba, atari bya bindi usanga ugoze umukino udakina tazi na kariteza. Rero uyu musore uburyo akinamo, ubushishozi, uburyo yihuta, ndetse n'uburyo agira uruhare mu gusatira, bifatwa nk'ibintu by'ingenzi byamuteye kugirirwa icyizere muri Murera sha. Ikipe ya Rayon Sport kabisa, icyo nababwira abakurikiye Mambo Sport TV ni uko yaba igiye kugura umukinnyi mwiza pe. Amakuru mva ni Burundi amamiriza ko n'umukinnyi ari umukinnyi mwiza. Rero kugeza ubu nta makuru arambuye yemeza ko ibiganiro byarangiye, ariko biravugwa ko Rayon Sport ishobora gutanga kuri uno mukinnyi hagati y'ibihumbi 8 by'amadolari n'ibihumbi 12 by'amadolari. Ubwo urumva ni hagati ya miliyoni na 12 na 15 gutyo. Faranga yarekura kabisa ikibonera umukinnyi ukomeye, kugira ngo imwegukane. Nyine na hamwe murabyumva ko kugira ngo rero igiye gukora umukinnyi nk'uyu ugomba gutanga amafaranga. Ku ruhande rwa Vitaro biravuga ko bashobora kwemera kurekura umukinnyi mu gihe habonetse igiciro gikwiye, kuko n'ubundi uno mukinnyi Prince Musore asa nk'uri gusoza amasezerano muri ikipe ya Vitaro, ariko akaba atarigeze yongera andi, kandi bikaba bitavuze yuko wenda ari umuswa, akaba ariyo mpamvu wenda Vitaro itaramwongerera. Ahubwo niko nyine agenda yifuzwa n'amakipe menshi akomeye. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yo mu Burundi, Prince Michel Musore yavuze ko yifuza
kugera ku rwego rwo hejuru mu mupira w'amaguru kandi yiteguye guhangana no gukina hanze y'igihugu cye igihe cyose byashoboka. Ubwo ni n'ubundi niyo makuru ahwihwiswa ko n'ubundi byanze bikunze uno mukinnyi ashobora kurara i Nyarugenge. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yahita imwibikaho. Niba rero Rayon Sport ibashije kumwegukana bizaba ari intambwe ikomeye cyane kuri Musore ndetse n'intsinzi ku ikipe iri gushaka uburyo bwo kongera imbaraga mu mikino yo ku rwego rwo hejuru, kuko uyu ni umukinnyi mwiza rwose. Nanjye nagumye ndeba amashusho ye, nanabahayeho uduce dutoya mwatubonye. Rayon Sport kandi si ubwa mbere ireba ku bakinnyi bakomoka mu Burundi, ndakeka murabizi kuko no mu mwaka yashize yakinaga habaga harimo Abarundi, urugero nka Jirori Mwengo avuyemo umukinnyi w'icyitegererezo, dore ko murabizi ko Jirori Mwengo ni nawe wabaye top scorer icyo gihe. Ndumva rero yaramuguze muri Sunrise, yamuguze muri Sunrise kabisa, aba top scorer, yatsinze hafi ibitego 20. Numva ko rero ishobora kuba ihirwa cyane n'abakinnyi bakomoka i Burundi. Ubwo rero icyo kwibaza ni ukwibaza ati se uyu mukinnyi aje kongerera iki muri Rayon Sport? Kariteze mwazumvishe ni umukinnyi w'umuhanga cyane, muri make nyine arashoboye. Ni ba bakinnyi bakina gatatu kabisa, iri ku rwego rwiza mpuzamahanga. Ntabwo uburyo numva Rayon Sport ari igiye kumwegukana, numva yabikoze deal ya danje. Ese Prince Musore ashobora kuba icyuma gishya cy'inyuma mu ngabo za Gikundiro? Abakunzi ba Murera muzamure mumbwire muri comment. Ese azagira uruhare mu gufasha Rayon Sport kwegukana igikombe cya shampiyona no kwitwara neza muri CAF Confederation Cup? Abariyo uyu mukinnyi urabona aho azabakora cyangwa akabageza ra. Aya ngaya yari update rero yo kuri uno mukinnyi. Itangazamakuru byinshi byamuvuzeho biramuvuga, ariko byamuvugaga burya ataragera n'i Kigali. Ariko ubu ngubu Prince Musore yicaye i Nyarugenge, ubu ari mu biganiro bya nyuma na Murera. Abariyo kabisa, isoko ry'igura n'igurisha bari tayari cyane, bashaka kwihahira kugira ngo barebe ko umwaka utaha ikipe yabo izaba ihagaze neza cyane. Ubwo rero ngewe nkaba ndasoje ubu ngubu, nkaba ngiye kubakurikirana andi makuru kabisa atomoye kabisa. Mbibuza ko ibyo byose tuzajya tubikurikiranira hafi hano kuri Mambo Sport TV, ntimucika. Mambo Sport TV, amakuru y'imikino yizewe, asesenguwe kandi agezweho buri munsi, duharanira gutanga ishusho nyayo ya ruhago nyafurika. Ikindi mbibutsa gukora subscribe ku bantu batarakora subscribe kuri no channel. Nta buryo umuntu areba ibiganiro by'umuntu utaranakora subscribe, tibutsa kugira ngo umuntu akore subscribe kugira ngo mujye mukomeza mubone amakuru meza nk'aya ngaya avuga ku mayikipe yanyu mukunda. Kanya ndagaruka n'indi miriro, noneho indi miriro muri Murera birashyushye cyane kabisa.